Praise the Lord. You know mangana yetla mo ran jima ba buru yan yan. Kidi an bi na le you know mangana. Nan ta to bi na le bi on bana. Ai karan Jeremiah yura pile dan anna kin kan borin an taliya nganne ke yenu boyin a Jeremiah alabia. Kenji a en la kin kana bongana nan an bon chian ke bon bitina mun biya bon chian ke kan fete de. Hallelujah. Jeremiah lintie annabi mba yenu sorok ban yeni mba ki Israel teb din beda tightini nin belintun bite ke bir yenu ke yenu din chabya ke da tay din ba kwan kan yan ke na tin ke yarnam ko kwana bitini ba gidan kwa langana kasan ba tini ma ningana siya ba din jin kwan tin banda mu pobe ke siya ba je watin bana ke din yuat ke bukata ngam nan tin na tiye malama ke jin nan yom ke ngam nan ngam ji ma patan nan tin nan kori na ke ji bitar de kasi amun yari ya ai tim ngana te kan wai tin ngana tin bana nganta sa giyan ti yenu ne ben ba gidin giyantir yenu nan bar mwani da tai tin ngana ngamelin te kan ngani na ke ben ba mun gidin giyantir tin bana nan tin ngana bukata na ngame mun te kan bita na ba kan farka de ke yenu din ya alabe wan lakin kanana bon ngana nan pa ke bon bi na mun biya be pa ke yenu yan wan Israel te ben ba te na din na yentun ne Israel te yenu cheche Church could come sakani Kinkan and Abe, Kinkan beat be. Kinkan beaten up, be beer church. Kinkan beaten up, or quat church, or can you power you, or quat church, or can you puff of hand, or quat church, or can you done you know, or quat church, or can you win you know, or quat church, or can you not do young number who lumpa, who did your body cook, now Libya Balasada, what yenu ni poor, Pete Baruda, Nambia new da, Nambia, mo. Sapan yuak ngambia di nyot ke bia lungu ja piempoa ma chet suit ma yana ke gbo mo banan kan beat ke bier ni bicha gina kan ngana na munti umba li fan mwanne la de la siki udio yenu ni jet nganle yenu kwando wa yenu sase mbaku wadi kan ngana na nyinu mwange ke sen awa janti yenu ke tankwa yendom ngan kan beat na oji cha gina ke dogan bon sie ngambele popo ke tum beat ke bele popo ke nip ke bele popo ke joga nip ngai ke bele popo ke dia mayana dan tuguna ina bek atikin kan ngana ami atikin kan bite hallelujah kan nganina betie bemba wa be pata damiye wa be dunya ngate miye obe kwan giantru ye no nambar maniye ye ngiandun duoti na yapta ye ngiandun duoti na yapta ye ngiandun duola ma wan yen dian nduona aha lo kote bo mwange dina fan lo kote bo wur fan lo kote bo mpien ke lo kote bo akamu ateni boroma ade otun si a cheki le kan welieri le kan bank welieri o ko cheki pasa kamu ateni boroma pasa ta cheto ko jugoriye lini na dana gar bakara kama chet gar bakara ko manwa lo lamba pasa ta cheto ko ta amprembon poka benjo ba na chwasnin What I hang you at it. Bet yenny, who taking can beat it. I taking can beat, find you get Pantakan Kangana. Kinkangana animal, Mwangami Yokur come Sakawa COVID-19 in Babarna, who hapo Taisa. COVID-19 in Babana, Utsia Yenu Po, COVID-19 Baba, or Yapkate fasting and prayers, cause some to man, would learn more can may you know. Okunabu Mansa Hankwa, Prophet Swani. Dinna ni pamji gani chaji se kwa ulo chaji mbaba kan paji yambon po wu gurilang nan dundurna na banyima le chaboru kan sana yendon ai kwa chaji wa pastor mba ke be mon pep ba ko ngan le ngan ta ku ke paji yendon po ke paji kasi bemben po ke paji yen isa masia ningu somer po ngan ku pan lat luwa ke pan lat ngei ka pan sa ba to duo ka pan sa ba to duo ma so ina bek le chaboru dunia nga abona pa kakar ba tentuba te ba tentuba tun kwayen don he dunia nga abona ne bari praise the Lord li mun biya ki bari hallelujah te gantri ye no atun kwayen don ken kan bitina le kanwate ken kan bitina mier ni be chagina ken kan bitina ko mo so mer ke tri yenu ken kan bitina da yi sama se chwate ngan ken kan ngana ki yenu sarbe mo sen li te ka de yenu mo jar nganle ni jar nganle I got Jeremiah 24 verse 5 na kulenga ya minimba ti Israel ti biyam dano yenu ne garna ni bimba ke bedin jibsa nam Babylon na ti na kinkan ba ngane
Hallelujah Kinkan ngana. Kuya ke insa diab na ngant. Umba jantri yenu fanu yenu dio na ngante. Ai dia yenu baka usi dia baka. Fi dia yenu fanu usi dia fanu we. Fi dia yenu na kululu umhadia na kululu we. Fi dia yenu na yambame umusi lwana ni gange. Uya ansa dia fanu. Hallelujah. Lenga mana pa ya insi gup ketansa jennam tinginane. Tin lange ku wanti tin mbalem bote bi yar kabtu yamba ki sa data na kabtu yamba yenu chab ya data na ba jib sied namna uya ben ba Babylon ki jantro fanu no sa jennam tinginane li te ka lon tin mba po chance wana fat abem benganen ka lon to na ba po chance wana fat abem benganen nyolo na fat abem benganen na se ka tien sir na fite kin kangana na yenu sa jennalan li te data afat limbati atin ko afasial kadapa Holy Ghost fire lingaro Jesus sanan ngantura limbati fatu ka afrika jiand yenu fanu we akin sa diam na ngant ensi group ketan sa jennam tingne ensate kebendwe sokuru lo ndwe mek lo nsanto ane nga yenu gotena adudu de kin ngana go sa na to na sa birbo na bonchian atekin kan biti ate winyuro yenu de nane asi chendri wiye kamnyon ate janton yenu de nane asi bir sa pambise kebisa ka wa jap ate kun konkon yenu de nane asi tumi na simna sa pamba asi konkon na bion mbai fite japien poir luro anyo luro yenu de nane asi tumi nyu no luru le pate yenu to tangani yenu kwa ko donwa lite ka te ni gano yenu de na lite ka te ni bigu yenu nga fa mar sitengane. Hallelujah. Uya nkante ke ben baka yenu kulun ka ba nsa burbe nkan gakarbi ukan luini usa buribe usa buribe ukan luini usa buri tingene yenu bura tingin ba ti ayarnen nan bitin ba kurkam sa wa dam yang mata bukata tibiro Jesus an na bak binter yenu lo won na lo no won dia ngan se ka tingin kana banga na bak ai ki ko church panten tuba amun biya ko church ngantina dun duona an antin bana fate ne boruma an yin na kales na fanu kedla tikim wada fate Christian ne fate jafure saba ba kalun wunan basara ba kalun ti jugumuti ba kalun de le kan ferke somane ete kin kangana ala te kin kan Biit na yenu te abarka pa ate kin kan Biit ami ate kin kangana. Amen.